State asida Kanglup Kharana, Makoina demand Fangnabagi Chathariba economic blockade Amadi, counter blockade Asina, Yengthinabagi Wakhallon, Hengat-Halle Haina, Amukona Fong directly. Hiramasiki Matang, the All Manipur United Clubs Organization, the Publicity Secretary Nathadropa Cherol Amanahai, economic blockade Asi, Land Gimatam the Yamna Satiba, Kulayamo in a Sinaribani, Malem Kiacho, Chobalan Amadi Hausi, Middle East Tokliva Unkanavasida blockade Asi, Kulay Amo in a Senaduna, Miam the Awabanang Hale, Maramadun economic blockade Asi. Kunagi Charam met pagachap manai Manipur economic blockade asi Kanglup Kharagi demand Fangnana Pachataduna Lakle, Masida Muknariva Masana counter blockade ki Kongzang Amukjang Silaga lady, Asuma Kongzang Asina Miam Kamtingna, Wahan Batanatana, Nungsina Basu Hengat-Halle, Loinana, Mipan Tang Bagi Changsu Nomonomagi, Wakhallon, Hingbagi Wahan Tokle Electre, Masidas Natana Kunda Minariba, for Amadi, District Singimarakta, Lainagata Maria Dusu, Tadat Lagatamle, Asiguma Maram Kaya Asina Amukona, blockade Amadi, counter blockade ki Kongzang Sogatana Lakpani Hari. Cherola Sina Makatara Duna Hosik Manipur Lurava Tanja Sida, Bank Tiki loan Loriba Mio Singda, public Amadi private bank Singna, loan Gisen Pum, Konkapagi Matanga, Miam Awaba Piro Tabadi, Loinana, Ling Bayaba Masungya Daba, Lantum Pumnamak. Matloitabani, Wafum Asimak Manipulangak Nasu Reserve Bank of India da Mayek Sing Tamgadabani, Maramdi, Hosik Oriba Manipur Fibam Asida, Miam Kam Tingna Awaba Mayok Nari, Loindana Street Langak Nasumicham Singdaki, Namdana Tex Lobaki Hong Sing Lepio, Central Madi Street Langak Awaba Taraba, Small Scale Industry, Salai Riva Singda, Sentang Piduna, Lamdamasiki Set Milon Fagat Namatorang Togatapani Haina, Cherola Sina Makatari.